Weng ke North East Petroleum Mazdoor Union yang kajing ki khang penpoi umpiang sa Meghalaya. Ki khubor ki babnia ka tanat kampok yang ke sorkar pedeng kala hukum ba ka jing tokit ha kabedei ba ka jing jaha parlimen halor ka jing kerpat na ka Lok Sabha secretariat unong aktir ka tanat ulong ba la thau ka committee tokit ha po jong director general ka Central Reserve Police Force Udayal Singh bakin thop ki dkhot na ki ki tanat pahara lembat ki riu shampang ka komiti ban tokit halor ki daw ke belaya lam sa kajing jaha parlimen ban pin ithu ki jing deko bat ki ki ban le nang ni sakmat ka komiti kan IT ka kaipot haringkat ki jing ai jing mut ban pin bhai ki bor pahara hapo parlimen hakawai pat kaliang prangut ki pulit pahara ki lasha suspon namar ka jing ja ka belajar hinen kesngi haluk sabha ya kate ki jing pin stom la le da ka lok sabha secretariat persya yaki halor ke jing deko ke jing pahara hapo parlimen baro artli ki yang dorbar ke parlimen ne kesni ki layai peteng ban sakhi ke jing syak penthut hadien ke jing ya hala na kaliang persya halor ke jing jak belajar hinin kesni haluk sabha la pensangi no ik lok sabha na benta ke ni kesni kat ba ke raja sabha kalayat hadu sabuje haba pasha ke lok sabha ha kapor ba kayeng dorbar kala shong ya kasien shong ka baar kapor lai beje minski ki dekhot ke liang persya kila peteng ban ya perta bat hala halor ke te jingja ki dekhot kila dawai ke jing krano menteri ke tanat kampok yeng ke sorkar pedeng Ahmad Shah halor ke te jingja kumjo ke jing penshitom ka ban sashim halor ke ni ya ka bakum ke ni ke jo la sakhiru raja sabha onda ke yeng dorbar kala shong biang ha ke sien shong ke basa ke port lai beje minski ki dekhot ke Congress TMC DMK left RJD Shiv Sena bat ki wei kila peteng ke jing persya jogi halor ke te jing ja u menteri rangba ke jela u Conrad K Sangma hinde kesngi ulayak do yo menteri rangba do keri Narendra Modi banyak keren halor kimat bakongsan ke bedei bat ke Meghalaya. Hashwa ulai kendo ru ya ka menteri katanat platengka ke sorkar pedeng ka Nirmala Sitharaman bat kerpat ya ka ban peteng ke jing kersan jongka hapa phais ke jingkiu jong ke jela. U menteri katanat Food and Civil Supplies iba Komingwon Yimbon uloong ba ka North East Petroleum Mazdoor Union kalau weng no ya ka jing ki jongka bat kerpat ru ikipat ba man omlong ki baklumar jingmut uloong ru ba ka tanat kala shong jing lang bat ka te ka kinhon company umpiang bat ka Petrol Dealers Association hine kasngi menteri ula kren shai ba ka sorkar kan tuklar ha ka bai dei bat ka an hashwa ke sorkar kala penlong ya ke jingalang bat ki dekhot ke North East Petroleum Mazdoor Union Hari Boy District ka jing ya ki kala penthut ya ke jing 1 poi umpniang sa ke jela bat ke kenhun kala dawa pelat ru ki dekhot basha kem halor ke jing keno don keti haki kambean bai dei bat ka kam umpniang I'm very happy today, as per my knowledge, they informed me, DC Ribhoy also, they informed me that the case was these people from the Muslim Union, they withdraw the strike. No, I request all the people in Meghalaya, don't panic. The petrol and diesel will come this evening only. No need to worry. As of now, we have the sufficient stocks. Ka ITC Cementation India Limited hinin kesni kelas dang ya ke jing tre ban pin ba ke jing kieng dam yam ka kam maramot kelas dang da ka jing sam thlio ha ko wei ka liang ka balawan ra ke jing thut ha ka let ka wan kham tami ki tu ki nong let nong wan ha padeng ke shlong bat Guwahati ki babun ki nong let nong wan ki la pen pau ka jing bom hun halor ka jing sedang maramot bakin san ya ka te ka jing kieng bat pen sngo bala dei ban pin tip shwa shagi pat ba
Kajing pa ya no ikikali ling bakakat ling suin umroy banmi sa kasurok maulay VIP na Guwahati sa Shillong kalabo jeng ikitu ki bam dam lien ban ya na katay galinti. Manager bakmi ya kajing betray jong ka ITC Cementation India Limited ulapan syai baka company kalayo jeng bit na kasorkar jela hadin kajing ai application kablayat la saub nai menta. हमको मिनिमम 4 मंथ लगेंगे डे नाइट का अगर काम करते हैं डे नाइट करेंगे हम डैम के ऊपर हैवी व्हीकल जाने का परमिशन तो कहीं नहीं होता है हम लोग पहली जगह पे देख रहे हैं कि इसके ऊपर से हैवी व्हीकल ट्रैफिक जा रही है मगर अगर हमारा ट्रीटमेंट करने के बाद 25 साल का तो लाइफ रहता है मगर इसके ऊपर हैवी व्हीकल जाएंगे ये वो होगा तो उसके ऊपर बाद में डिपेंड करेगा क्या है प्रॉब्लम इसका स्ट्रेंथ जो है ना कम हो चुका है इसका जो पानी का प्रेशर जो लेने का कैपेसिटी है वो कम हो रहा है सर Kumpusi bentah ban kenjo ya ka thong jong ka Viksit Bharat ka betemu ban pen keladur ya ke India sakari ka bakiu ka yok ka kot hapo usnem 8,000 sau punyo ka boy rembong community and rural development blok ka pen long ya ka jingelang gelap nin kasngi ka jingelang ka bla long ha ka than that nong yaw ka thmu ban pesu thu ha pedeng ki nong snong ha ka bai dei ki jing thmu jong ka Viksit Bharat. Ya kakela basau jong ka winter tales balapan long dakatanat kam jengok kai perthai ke sorkar jela laplie ne kesni hanan polok ka winter tales ka persang ban kener ke sian jam be day bat kamariang bat ka khuat ke subana ka benta ki program bat tamasa po ke jela da ka papendon kam ki mar kum usit bat borni kum jo ban pendunai ki mar bam ut bat ki bamla ban pendon kambiang Habakren kumukong sana program Menteri Ketanat Kam jengok kai perthai ba polling do ilapan pau ka jeng so kemen halor ka kela basau jong ka winter tales hapo jong ka phang kam clean go green da ka bakdo bakalong ka kerwo ka babyang por bakat ba kinong snong ki persang ban kintieu ka roi ka par kinong snong ki deiru bandon ya ka jengkit clear. Try to foster growth and development. We should also try to foster a sense of responsibility, that we do things responsibly, and as each one of you, I would encourage each one of you to visit these stalls, because you will see for yourself that everything, the materials used are all organic. There is nothing that is non-biodegradable, and this is something that tourism as a department has been trying to encourage. Ka urban campaign jong ka Viksit Bharat Sankal Yatra kalapoi hajawai hinin kasngi bat lapan long ya kani program hamadan lat thalabo ka jing thmu jong kani program ka long ban sakhi ka jing sei so jong ki program balapan lat nak sarkar hakani ka campaign ka kali belasna kerpang ka information education communication kalapoi halat thalabo Ya kini campaign lapan long ru ban ai ki la jing sakri kum ka health check up ban penle ka dahar card bat kum jo ru ban pen thamai ya ki card parim kinong song snong ki lawan sakmat ban le ka ayush health card bat kum jo ban ai jing pen shai halor ka scheme PM Sadnidhi Ka Viksit Bharat Sankal Yatra Dangshen kalapoi ha South West Garo Hills Ambati kabla ajeng mentoy kinong snong ka snong beta sing bat ka snong samati ki scheme balapan sha ki kinthop ya ka PM Kisan soil health card natural farming bat ka Kisan credit card hakani ka jingli jingo rang ba snong jong ka samiti ulapan pau ka jing mentoy bakilayo na kani ka scheme bat ka jing thmu jong ka yatra ka long ban sakhi ka jing sei so ka bapura jong ki program balapan ni da ka sarkar MLA ka maukarwat iba Renitan L Tongkar hinin kasngi ilapli pat ba ya kawi ka jaka jong kai perthai kata kakshat urnar kabadon hamaurap South West Garo South Khasi
Hills District. Ha ka jinglut ka bakot sya ka R.San Not lakting ka lingba ka scheme MLA jong ka Chief Minister Special Development Fund. Ya ka ni ka ksha lapin ya da ka Sharai Lang Tourism Cooperative Society Limited Maura. Ha ka jing ekran ha ka digaski u MLA ka maukarwat iba Renton lingdo tongkar ila ong ba ka snong maukarwat but ka Southwest Khasi Hills District hi barok away ki don chibon ki jaka jong kai perthei kabala ban kring ya ki nong jong kai perthei na kelengkari. Kalau perlu yang apa sih bagi juga jemput bangin persia ban sedang AA ban AA nak tak ada viewpoint hang ni ban yo ban snai kena viewpoint lah kalong hak je sedang kabarit hak bagi yo ban penkedau nanti nak skim jo chief minister hak bagi yo pen pihak kendet hak proposal juga akum MLA ban yo ban bo arlak sistem ban yo ban snai kena viewpoint kawai ka bangamot banai kublay karpang kapang kalau yang kena kamersim jong kajiya trailang hakanda kajing persyang kabaret kajongi ban bo ini skim kabaret ban longtong kong kajing sedang Mentang ini pet kajing long jaman kasih benang hasilong kajing syat kalong hat 0.4 degree Celsius bakajing kriat kalong 0.8 degree Celsius kajing ngam kau hau kalong nyau pun rio na kasis pak mistep nyau punyo na kasis pak janmiet kasih benang kan rang bat kala bandar kajing tap lo kabang malu malah kikat tu kani gejaka hasilong Shoban poi subakut jong thup kubong pep yang sesi ni kimat pekongsan Da ka jing tokit hukum ketenat kampok yang kesorkar pedeng halor ke jing jah parlimen. Yai petengki arteli ki yang dorbar parlimen ban sakhi ya ka jing syak pentut hadin ke jing hala kaliang persyak namar ke jing jah Lok Sabha. Ya kedua ukon red sang maya Menteri Rang Badu Keri Narendra Modi. Weng ke North East Petroleum Mazdoor Union ya ke jenghi kang penpoi umpnyang sa Meghalaya. Pat sedang kekela besar ke Winter Tales Hanan Pulau. Di parlok dah itu kebor lapoi sebukut jok tu kebor jangan minta kejanmian. Hadu medisiam yang berpilih saya kesini keblei pi baro.